Om Swastiastu. Nggih lelet sinareng sami kecunduk malih sareng Pak ring pepelajaran bahasa Bali. Dumade ale-ale sinareng sami state ngemangguhang kerahayuan lan kerahajengan dadosne sejeroning materi sane Pak Ijen malih bos-bos preside ingin punika katerima maka miwah keresepang tur mudur aris benjangan sejeroning materi puniki preside mawi guna majang ring alit-alite ingin punika ring pasemetonan pebanjaran maka miwah genah-genah sane lihanan dan nggih sejeroning materi sane Pak Ijen rainane mangkin boy jetios wantah ngenenen indik paribasa Bali. Iriki inabang Pak raris alit-alite pasike benten sane sampun nanin miragiang utawi mirengang napi ke punika paribasa Bali. Sedurung Pak ngelanturang ngicenin alit-alite ingin punika materi paribasa Bali. Pertama Pak niki jagi pacang ngicenin alit-alite punggelan video dumun. Anggen alit-alite ngwangun peminah, anggen ilustrasi utawi gambaran aning cen simadan paribasa Bali. Dan nggih sira uning malih bos-bos sesampune alit-alite nyingakit punggelan video puniki oh ternyata nih madan paribasa Bali kinten nah dosen diki dahat membuat pisan nggih anggen alit-alite malih jebos ngererah contoh nyangkepin materi ngeresepang materi sejeroning materi paribasa Bali puniki kinten ingin punika sane makin ngiring biar sayang cingakin resepang sejeroning video puniki nggih durusan Sabat jengah dikenahe ane jani kuranane bukan nyawane ugugen ngari yang tusing karwan hundok ngamik-mik tata pragat uyok sing rerenan gaen nang kopi ngepana. Aduh loh nugen sumanang sayur kan beli mobil rumah apa je beneglah beli tu nak gelah ilo masih kulian beli nak sekan-sekan wayang kadang dekan ilo dulu apa mau yang kadang tuh beli lumutan mimih muning dikit tiang orang beli lumutan dikit gagati beli ketut nih adi lumutan adi lo mau wayang kadang tuh artinya keresne lo lain anda yang beli hubungan ilo aja beli ini mau wayang kadang tuh artinya keresne seken beli sayang kan ilo ini be nak perlu masih pelajari tetamian lingsiri lo di saat iraga teleponan kini kang ngidang meromantisan anggon bahasa Bali Jani yang lah masih kata-kata untuk beli ketut dijamin di 100% beli kelepak-kelepak nih nguang kepekan beli kesuna ke Kintamani beli galon yang seken beli tresne atau uang manit yang ke salon beli meme yang kini unduki nguai ke salon bangkrut beli lo sesampune alit-alite miar sayang punggelan video sane Pak Ijen wau punika ane mangkin Pak wenten pitaken niki gitu boleh ke alit-alite miar sayang lengkare sekadi sane ka ucapang ring video punika taen sing alit-alite ningehang anak rikalaning nutur ngucapang kata-kata cara di videone tontonan gitu yen betaen tadosne alit-alite sampun uning sejeroning contoh utawi materi paribasa Bali punika
Tadosnya alit-alit dangan malih jebos sajeroning ngererahang imbe utawi contoh ngenini materi paribasa Bali puniki. Sajeroning tujuan pembelajaran Irage Rahinane Mangkin inggih punika peserta didik mampu melaksanakan tuntunan guru untuk mencari, mengamati dan menganalisis penggunaan paribasa Bali. Iyan punika sesongkan, sesenggakan, wewangsalan, belat badan, cecimpedan, serta sesawangan dalam berkomunikasi dengan bahasa Bali secara lisan dan tulisan. Nah, dadosne nike sajeroning tujuan pembelajaran Irage Rahinane Mangkin. Makin jagi pacang Pak Landurang sajeroning teges paribasa Bali. Paribasa Bali inggih punika wantah basa rerasmen wiadin panglengut basa sane kaanggen sajeroning mebebausan kalih magegojakan. Lian artiang Pak paribasa Bali ni totonan wantah bahasa makulit. Enten alih bahasa makulit ane anggene ngelemuhang bahasa ane totonan rikalaning nutur apa buin maka kedekan macande utawi sering kesengguh magegojakan. Sesampune iwau Pak uningang napi tegas paribasa Bali sane mangkin dincapang Pak sajeroning pepalihan paribasa Bali. Bagian-bagian paribasa Bali ni totonan. Ini punika wenten sesonggan, kaping kalih sesenggakan, wenten kaping 3 wewangsalan, ngelantur wenten belat badan, wenten cecimpedan, sesawangan, cecangkriman, wenten sesimbing, wenten sane sengguh seloke, sane kaping dase inggih punika pepindan, wenten sipte, wenten peparikan, wenten sesapan, laris wenten cecangkitan, nomor 15 inggih punika raos ngempelin, lan sane kaping 4 wenten sesemon. Nike makesami to makejang bagian-bagian utawi pepalihan paribasa Bali. Mande alit-alit tatas kuning. Renggalahe mangkin jaki pacang Pak telatarang utawi Pak jelasang papat sejeroning pepalihan paribasa Bali. Inggih punika sane kapertama sesonggan, kaping kalih sesenggakan, ngelantur kaping 3 wewangsalan, maka miwah cecimpedan. Kangyang wau papat dumun Pak jelasang niki kitan nggih yen besliu jelasang Pak alit-alite tatas uyang-uyangan kitan nggih uyang-uyangan kangyang akidik dumun nanging presiden resep. Inggih sane makin sane kapertama inggih punika sesongkan. Sesongan puniki sekadi pelambang kahanan kalih pola jatme sane keimbangan ring kahanan kalih pola barang wiadin puron. Nah, ring sesongan puniki inggih punika mengandaikan perilaku manusia solah jatme totonan keimbangan diimbangkan seperti keadaan barang utawi puron. Contohnya nih beduk pengorengan. Ada anak ane pengkung sing dadi kelek entu keimbangan sekadi beduk pengorengan. Abias pase ada anak mekumpul aja keliu sing kena banget tekin entu keimbangan sekadi bias di pase. Raris contoh kaping 3 ngentungang uyah ke pasih. Misalnya Irage ngajin anak ani beduak sekadi pai laksanan Irage ngentungang uyah ke pasih. Anak bepakeh pin nentungin uyah toh nyemak gae memocol. Nike materi ngenenin indik sesongkan sane pinake
pepalihan paribasa Bali. Ane mangkin lanturang pak ingyan punika pepalihan ne kaping kalih senggakan. Sesenggakan puniki pada sekadi ibarat ring bahasa Indonesia. Sesenggakan puniki sekadi pelambang utawi sesimbing indik kahanan kalih pola jatmo sane keimbangan ring kahanan kalih pola buron utawi barang. Nanging bedanya nih sareng sesonggan ring sesenggakan puniki kerihinin anduk gruna buke. Kerihinin artene diawali dengan gruna atau kata buke. Contoh utawi imbe sesenggakan inggih punika pertama buke bebanone artinya dawanan bungut. Niki suksemanipun sekadi anak sane demen nuturang wiaden ngerausang timpal ring anak lianan. Yen ada anak gitu keandaian sekadi bebanone. Enten raris contoh sane kaping kalih buke bantene masorohan. Suksemanipun sekadi anak sane maduwe perusahaan wantah ngutamayang penyamanipune kewanten mekarya irike. Dadosnya iki buka banten iki wantah mesoroan. Nyenye keluargane wantah aja ketur wen merumpiukan, wantah tur wen ane aja kemitungan. Nike saat waluye buka bantene. Nike contoh utawi imbe sejeroning sesenggakan. Ngelantur sane kaping 3 inggih punika ngenene wewangsalan. Wewangsalan puniki kewangun antuk lengkare kalih palet utawi carik. Lengkare sane rinan sekadi sampiran, indik daging kayun sane ngucap. Kewanten kantun makubde utawi ilit suksemanipun. Lengkare sane pungkuran punika daging sujadi. Sane nerangang suksemanipun tur mawi rame kalih mapurwakanti utawi bersajak. Nike sejeroning teges wewangsalan. Sor puniki wenten makudang-kudang contoh utawi imbe wewangsalan. Luwiripun neka pertama asap menyan maje gau. Nike paletan ka pertamanya nih suksemanipun nakep lengar aji gau. Nike paletan kaping kalih asap menyan maja gau nike sampun keuningin oleh sang sane mau sang ka sakewanten kari ilit utawi makubde. Nanging yening sampun ke ucapang nakep lengar aji gau pasti ke makesamian sang sane ke ajak bawasan uning. Nabi sesane ke bawas asap menyan maja gau punike. Kinten ngeraris contoh sane kaping kalih ada tengah maswi kaput. Suksemanipun ada kena mamunyi takut. Sane kaping 4 contoh utawi imbanyane wantah bakat kocok misi isen. Suksemanipun awak bocok tuare kasen. Nike wantah contoh utawi imbe sejeroning pepalihan wewangsalan. Adik alit-alit tatas kuning punika make sami. Sane kaping 4 nemangke jagi pacang pak telatarang utawi jelasang inggih punika ngenene cecimpedan. Cecimpedan ring bahasa Indonesia nike pada sekadi teka-teki. Cecimpedan puniki anggen pangulir budi rikale magegonyakan utawi mecande. Cecimpedan ketah kerinin antuk gruna apeke. Cecimpedan tenenan di bahasa Indonesia paduh aja teka-teki atau tebak-tebakan. Sejeroning magegonyakan anggon mecande dan diawali utawi karinin antuk gruna atau kata apeke. Ring sor puniki wantah
imbe utawi contoh cecimpedan. Saneka pertama, apake anak cenik pantigang murek kumi. Nah, apa je totonan. Terus saneka ping kalih, apake anak ongkok mecapil. Nggih, tebak-tebakan iki. Rares imbe utawi contoh sane nomor 3, apake ane tegah duk-dukin, ane endep juangin. Oh, apa je totonan. Nah, nike maka tetelu wantah imbe utawi contoh cecimpedan. Sekarang sane mangkin alit-alite sane nyingakin video niki rereh apa je jawaban cecimpedane maka tetelu totonan. Nggih. Alit-alit sinareng sami wantah kadeasa punika sane Presiden Pak Ijen rahenane mangkin dumugi wenten pikenoh nyane lan presiden keresepang oleh alit-alit sinareng sami. Pajanten sejeroning Pak Ngijen materi punika kari akeh mungkin keiwanganyane ingin punika Pak tan lali nglusur ageng rene pengampura. Nggih, sejeroning pelajaran rainana mangkin puputang Pak anduk ngaturang parame santi. Om santi 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 om. Andang melajah sundih kalaning kapetengah. Iring jemedang irage melajahin bahasa Bali.